es momento que experimentemos la fidelidad que transforma. Kun hamasiktasa, mayampi arunt asiñani, sapa mainin pihilata kuyakita, akaurasana, tatitut mait asiñani, akauro kail tanyataki, tatitun arup yawir tanyataki, ur asiñani. Alah pachankir tatito, Dios pajara churapsma, kunat sumaja hakanya churaprista, kunat nanaka hakaura kinja humat, huhan humampi, haniwal hakaprikti. Ukata tito yanapta apretaya corazón aruma ya huerta ñataki aruma suma ist ñataki sasina mait así makis Cristo sutip harua amén. Hilat kuyaka hichuruk part rakiñaniwa kun hams hiwasaja akaura qinja sarna qasiñasaja ma wawa iskawawa kun hams hiwasaja yatist ñasaja ukachaqaro part wawanaka nya pa kim samarani pusimarano panaka walpun part auhapre ident auhapre ukat naira katarkama ma wawa uteja kaura kun hams uteja han kunani panakaja yateqapre kun tipapitu mamita yatistapre ukatu hilat kuyaka sapa mayni hiwasa sapa mayni kititi papito mamita anchita istasipkista hiwasaja más responsabilidad ukanitan wa akawra qinja hilat kuyaka tatituna arup yawirt añani kam chitusa wawanakataki iskita nakaja wawanakaja yatiqapqa ñapawa suma wawanaka unhirinaka tatitun unhirinaka pukpanaka yatiqapqa ñapaq a veces hisnao no ani iskaski upahani kunziat kiti upanaka walya tipqija ancha hiwas ya atampi yatipqi upanakaja upanakasti yatiqapqa ñapawa suma tatitun unhiriñakapa sasina akam siu tatitun arupaja acá texto, Primera de Corintios, capítulo gachekaru 31, versículo 31, gachekaru purtañani. Tatitun arupaja kam siwa. Ukamasti manqaptansa, umaptasa, han ukajkunsa iluraptanja, Diosan hachancha yatakiwa, luraphaña maja siwa. Kun hay lurusta humaja. Kun hay humaja y akawra kin lultanja. Taqikuns luraña saja. Kitiru chamais ñatakija. Tatitur chamais ñataki. Tatitur hachancha ñataki. Ukata ki lurtañaja. Kathirat kuyaka. Tatitur unhiwa taqikun akawra kin hiwas lurasiña. Mauru hupahi hiskitaniwa. Kuns lurau tahumak ka ora qinja wawana kamampi. Kuns humak lurau ka ora qinja iska wawana kun sumayatis tahu panakaroja sa istasin tatituja. Ukatu asiwa. Kun ham siwa saja ka ora qin luranya saja kusasanak leit añane. Eclesiastes yatun ka capítulo versículo 10 ukachekaru portañani. Akam sivta tetunarupasti. Kuna luranya dakih humatak uthani. Ukan kusisinyampi luram. Amay inawir sarkat ukansti haniu kuna luranyas utkiti. Hanira kiwa lupiñasa, yatjatañasa, yatin kankañasa, utkiti. Hilat kuyakun ham si wasaq luraña saja kawra qinja. Kwasasanaksa. Taqichu imampi. Taqit Dios tatayu para churaña saja. Ukato ya kaxija. Todo kunti humaq lurtaja kawra qinja. Chamamampi luraña saja siwa. Tatitumpi puniwa lurta saña saja.
Ukatistahut harakiwa. Kunsiwasaja. Lorañasaja kaurakinja. Kunsiateqañasaja siwa. Yawirta ñani. Acá texto. Malaquías. Kimsa capítulo gacheqaru. Tunka versículo gacheqaru purtañana. Kam siwa. Zapatunkat maya. Churamanaki siwa. Zapatunkat maya churanya maki. Uxti nayaja utajar apanipma. Zapat chunkatja kauk churanya saktati turoja maya. Kum ciudad arupaja. Tunkasti may churapjita uqa utajar apapma. Ukamat manganyaj utajan utpana. Akam ciudad arupaja. Hichaj yant apjita. Hiwasaja yant tanta tituroja. Avisa hiwasaj paltan na yanka kiwasasina. Ukaj na yankiwasasina. Akam ciudad arupaja mi ist apjita. Nayaja humanakaru alak pachat bintana nak histarasin. Hilarkir suma warhatanihaj apayani hamamaja siwa. Kiwasaja kaura kinjam. Parltan wakasemana. Kunatan sa kaura kinja. Unjiriktanwa. Unjiri ukaru tuktanja kaura kinja. Akaura kinja na yanikunasa hiwasankiti. Hiwasati. Iskawana karo. Hanya tijanyanokha. Kunahati hupanaka hilsa phaneja. Hupanaka akampar la phaneja. Ukahana yankewa. Kayahana yankewa. Hanwal unchokir hakinaka o tukuneja. Kunti hakateja. Ukpuna phaneja. Unchokisinya. Uñisinya. Ukumtuko phaneja. Nayahist asiponirito. Kunas natitoja kum hispachistuste. Kunats han taki kunats haniwa hiwasa dueño tanta kaurakinja. Maita takiwa. Orakimasa. Kuna garumasa. Uiwamasa. Maita takiwa. Piensa más o menos a cama. Tatitoja. Hupao dueñoja, hupawa, hupankiu takikunasa. Kot kumakawisah yakistawa, haistawa, wawanakatsa, uiwanakatsa haistawa, osuntaw, hikamalchakachasti, kunrags lura hahichachas asin. Pero hilat kuyaka, akam tuktas mahumaja. Kunar hati humaj intint atawa, takikuna akaura kinakta titunkeja, akam tuktatak mauruj. Tuktatak tatitun. Tak, 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 sa sina. Katutitok sa niyo, kitisa! Sa tam. Humasatak, nayatwa, naya Juancito, Maria, nayatwa. Katutitok sa tam, kamachisa yo kanya, kunsa, kumachawki sa Emilia, sa sina. At humasatak, akawawa kayo suntao, hitatito, yanap itaya, kuna kulk churi, kuna kul sa churirikta sa sina. Katatitok sa tam, hanya kisimte, nayayanap amamaka. Abisa, korpat sarkastanwa, kunsunistanwa, kakmantaw kituwa sa sina. Pero humakiti katak katatituro, churanyak, humakitinta takikunas tatitong kiwa, sa tatito. Tak, 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 tatito. Hay, sa tam tatito. Kamachis yo kalya sa sina. Humakam satas. Ay, tatito. Akaurak humakchurista. Akampi, korpans mantantaw kapre. Unisyo kapre tuwa sa sina. Katatito sa tama. Humarok. Hanya kisimti. Sumaki. Ak suma tuktenya sa sina. Ukathilat kusyaka. Abisak histanwa, no? Akawarmeh usuntaw hakiwa sa sina. Kitis chochito warmsa. Tatitucho resirek warmha.
Humajaniu sasmat warmija wakajaniu kawarak tatitu chortamja suma uivasiña suma hakasiña taki ni uivaña tekit warmij humba hakasiña warmin pejanich suma hakasiña phataki kunar warmij a veces usunta oje kamachata sumaja tok 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 tatitu warmij usunta oje kamacha hasa yanapitaya humata pido iñoxasina kunar ratijiwasaj hilat kuyaka yatek tanja tatitur kut ayaña kunti hupaj kauks maichitoja tunkatja maya tunkatja mayaki maichito hiwasaroja ni pokat pacha kunaraso hiwasaj yatek tan tatitur churaña kut ayaña tukamayja upaja bendice poniniwa kunasa kaura qen falteja humacht atau kunats hupankiwo ukyatektaja ukat hukay humaj wawana karya tichma kunasa supana ka han hilsaphaneja hani hachaphaspati hani kun han waldirus tukuphaspati kunats hupana ka hayatip phewa que akaura qenja taqikunasa kitinkisa tatitunkiwa taqa ora qen utjeja kun hamsa sanaqaña saja suma tatitut amparapata kunatsa tatitu unjiwa kun hamsi wasaj ora qen sanaqastanja ukata hilat kuyaka wa humati mawa witanetaja iskawa witanetaja hilat kushakumaja yatichmaya kunti tatitu narupan qiltata ukyatichma tunkatja mayaki akam hamas pawa tunka solis humaganta kauchuras maqtatituroja masolisa kunti humak maranka solis katokta kauchuras maja humak absus mak calcul más o menos patunkat kauchuraña maja pasolisa ukuma yateqaña saja tatitur kut eñataki kota hilat kuyaka humati mawa wanitanitaja humati han hachanya muntaja hichat iskat pachu wayatichma kitin kisa kauraqeja kitin kisa kun hamsa hiwasaja sarnaqaña saja kauraqenja kunaura sati hupanaka yateqaphani humajani hachany unja yateqatati kunatsu panaka yateqaphaniwa tatituro consultaña tatituro yanap añ mayiña ukiteqaphaneja ukata hilat kuyaka korasana humati hani wawanaka mayatistaja ma compromiso tatitumpilurt mayampi ma kutimpi ma compromiso hupampilurt humak tatitur sama tatitu nayaja yateqajawa akawawana kajaru yatistaja kunti qalqantata ukyatichajaja ukata hilat kuyaka kaukitantasachitaja tatitukia yanap iktamwa suma wawana karu yatista yataki hupanak han sufrinya pataki hupanak suma sarnakasinya pataki kaukanisa kaurasana wawana kapa suma uiwañ manapje amparloq apma amparloq asinste tatitut mait asiñani alapa chankir tatitu nanaka yateqtapjirekta wawanaka yatistaña tunkatsti mayaki humatakeja tunkatsti nanaka ukahu mayaj wali sumpunwa kut ayapjirekta qalqantaman siwa kut ay maya ka kuna utajaj ukahuitar apap masasena tatitu yati yanap apjetaya ukawana kataki yateqaphaña pataki señor suma hakasiphaña pataki kunartu panaka hilsaphan ka bendis mai tatito sapamay ni anchita wawanakani iskaska anchi iskaskiri ukawitana karo tatito ma bendición especial por aima kititi anchita mai tastamja
Sasina mait asisma Cristo su tiparua. Amén, Señor. Amén.